Awu, enkosi Mtshana, Awu, wena Mtshana weTshana. Imtshana. Awuboni kanifutha ngenkani. Kaloku malume, anelejiyana. Andimelanga livuthu. Imtshana. Intsende yento olungixela yona ndilambile. Wow, wena malume. Yacaca uba awumameli. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Ubani? Thebele. Dr. Thebele. Dr. Thethelele. Hayi man, Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Ubani? Thebele. Dr. Thebele. Dr. Teletele. Hayi man, Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Uthubani? Thebele. Dr. Thebele. Dr. Teni. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Hey, andimkhathalele lo Dr. Mthebelele. Ungathi umthethelele andizuva ngosithelethele. Kanti ke ngomame undivumele ndixele cause uDr. Thebele wenza impilo Mthebele kwezempembe. Yavula nje umhlobo wenene uzele phaya i-information igcwele. Ngiyazama mama lo funa uqina ube yidyani malume. Yo! Enkosi Mtshana. Ezindaba ngixelela umngane wami Khuma. Kabuya mazu Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Ubani? Thebele. Dr. Thebele. Dr. Thethelele. Hayi, Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Ubani? Thebele. Dr. Thebele. Dr. Teletele. Hayi man, Dr. Thebele. Phaya kumhlobo wenene. Nasi right uzibamelela. Ngekhuma khawuzivele. Tyhini, Nkosi Dlamini. Nkosi mhlobo wam. Uthi Dr. Thebele. Igama inikwa imali. Uthi Dr. Thebele. Impepi yavuthela. Uthi Dr. Thebele. Yana ibuzo isuka. Uthi Dr. Thebele. Yana yiye mafikeng. Uthi Dr. Thebele. Saluxoka nge-network. Ne-charger ze-iPhone. Yitshona xa ningafuni. Uthi Dr. Thebele. Igusha ihlanjwa ngevini. Uthi Dr. Thebele. Ithi sport ama-Niger Uthi Dr. Thebele. Amatyhalarha mawahlanjwe ngespiriti kwaye maphinde kolukwe madodana. Uthi Dr. Thebele. Uyisijezi yam Nosipho. Mene ndini. Ndiyibona inxitywe ngutata akho laa jezi. Ya, uthi Dr. Thebele. Ziyekeni ezintwana zebhola. Uthi Dr. Thebele. Jana mhlophe lirhanis. Lahla loo nto ke sisi. Kabuya mazu Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele. Thebele. Dr. Thebele.